mu buryo budashidikanywaho kandi busesuye Mykolaiv, Kharkiv na Odessa hafashwe n'igisirikare cy'Uburusiya. Abacancuro b'abanyamahanga nabo bafashwe mpiri ku bwinshi mu majyaruguru ku butaka bwa Perezida Volodymyr Zelensky, by'umwihariko mu murwa mukuru Kiev hafatiwe abatabarika. Ku rundi ruhande Perezida Volodymyr Zelensky kandi abari hafi bavuze ko yongeye kugarura kamurari, bishoka ko hari izindi ngufu yakiriye nyuma yuko hari hashize umunsi wose ku munsi w'ejo NATO yahagaritse intwaro z'umusada ubwo byahuriswaga kagiye kumanika amaboko agashyira intsinzi mu biganza bya Perezida Vladimir Putin. Ikintu cyari cyababaje umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO. Ni mu gihe kandi nanone ku rundi ruhande Zaporizhzhia, Dnipro na Kherson bikirimo isibaniro ry'imirwano, aho abasirikare ba Ukraine barushijwe imbaraga n'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Muri iri joro rikeye benshi bashyize intwaro zabo hasi batinya ko baza kwicwa nabi n'abanyacecenia ba General Ramazan Kadyrov. Ikaze mwese inshuti bavandimwe kuri izi pages zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye ku munsi wa 245, umunsi urimo gutakaza kwa Perezida Volodymyr Zelensky bya hato na hato. Mu kinyamakuru Bomb Today gikomeye bavuze ko akagozi kongeye gucika nyuma y'amasaha kabakaba 36 yo guhangana kw'abasirikare ba Ukraine n'Uburusiya mu majyaruguru y'iki gihugu muri Kharkiv no muri Mykolaiv, Odessa usoka muri Kiev ugana mu majyepfo y'iki gihugu. Abarwanyi b'abanya-Belarus kwa Alexander Lukashenko n'igisirikare cy'Uburusiya nibo bakoza akantu batitiza igisirikare cya Zelensky hano muri ibi bice bitandukanye. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano idahagarara yo ku butaka, abasirikare ba Ukraine bemeye gutakaza batamanitse amaboko basubira inyuma mu birometero bikabakaba 73 nubwo byagaragaye nabi ikeve mu murwa mukuru, kuko igisirikare cy'umuryango wo gutabarana bya gisirikare NATO abasirikare bacyo bakoze ikosa ryo gusoma nabi karita igaragaza aho ibirindiro biherereye. Bamwe muri bo basanga binjiriwe n'abarwanira igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Bikavuga ko ibi byabaye mu gihe ibitero biremereye by'indege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya nibyo byaciye intege bwa nyuma abanya-Ukraine. Muri ibyo bitero haje gufatwa abanyamahanga 18, abandi birukanka iy'amaguru bari baje gufasha Zelensky utakiri mu mubano mwiza n'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO, nubwo nta muntu utinyuka kubishyira ku mugaragaro ko hari ukutumvikana kwa hato na hato kwa Zelensky n'ibyemezo by'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO. Andi makuru aturuka mu majyaruguru ya Ukraine nuko hari umusada waturutse muri Kharkiv watabaye mu misozi miremire y'amashyamba akikije Kiev. Usanga imirwano irimo kandi na NATO yemeye kurekura umusada uringaniye wo guhangana n'abanyacecenia nyuma yo gutinya ko General Ramazan Kadyrov ashobora kwihimura nabi aba bari guhangana nawe muri ibi bice. Ni nako kandi byagendekeye abari muri Dnipro na Odessa nyuma yuko ibirindiro by'abasirikare b'abanya-Ukraine bitegereje intwaro bigaheba, kuko supply line zo munsi y'ubutaka zari zagoswe n'abarwanyi ba Wagner Group nabo bafatanya n'igisirikare cy'Uburusiya. Ubutasi bw'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin bwamenye kare amakuru yuko ibirindiro hafi ya byose biri muri ibi bice ko bitegereje intwaro zigomba kuvanwa mu murwa mukuru Kiev. Kandi niko byabaye NATO yemeye gutabara Zelensky nyuma yo kumwereka ko nahubuka akabatera umugongo nawe bahita bamukupira intwaro z'umusada. Ikintu cyongeye kuzamura morali ya Perezida Volodymyr Zelensky wari wamaze kwiheba cyane bishoboka nyuma yo gutinya ko benshi baricwa nibatamanika amaboko. Gusa amakuru yo yizewe yaturutse aha hantu yavuze ko nihataba gutabarwa na NATO mu buryo buhoraho n'ubundi Zelensky igihugu arakomeza kugitakaza. Akireba n'amaso ye, General Valery Zaluzhny we uyoboye igisirikare cya Ukraine yavuze ko Ukraine nubwo ariyo mu Burayi ifite abasirikare benshi ariko nta ntwaro bafite zijyanye n'umubare w'abasirikare bafite. Nawe yunga mu rya shebuja we Zelensky avuga ko bakeneye intwaro bataricwa na Perezida Vladimir Putin we ufite umuvuduko uri hejuru. Ubusanzwe aho amakuru yavugaga ko igisirikare cy'Uburusiya kiri kunesha ubu ni nka Dnipro ku mugezi mugari uhuza igice cy'umujyi wa Kiev n'igice cy'amajyepfo hari hagoranye cyane bitewe n'umugezi uhari, nk'uko Lieutenant General Konachev yabitangarije ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti. Kuko NATO yatangaga intwaro itizigamye ariko ibintu ikaba yaje kubikupa bigaha ingufu igisirikare cy'Uburusiya. Gusa bikavugwa ko nibiza kumugendekera neza Perezida Vladimir Putin agakomeza umuvuduko ariho muri iki gice cya Dnipro ashobora naho kuza kwakira mu duce turi mu biganza bye nibitaba ibyanga, kuko Zelensky yongeye kuzuka ubwo yabonaga izindi ntwaro z'umusada. Naho twinjira kuri page z'ikinyama
kinyamakuru Russia Independent na TASS hari inkuru ivuga ko amayeri y'igisirikare cy'Uburusiya yo kwangiza inzira zinyuzwamo intwaro ari yakomeje kwihutisha intsinzi ku ruhande rw'Uburusiya, kuko ariho NATO yakoreshaga itanga umusada bikanorohera General Ramazan Kadyrov n'abanyacecenia kwigira imbere, bitewe nuko uyu munsi gusenya inzira za gari ya moshi zinyuzwamo intwaro mu minota mike zikagera ku rugamba ari ikintu cyamaze gukupirwa n'abasirikare b'abanyacecenia bari bajyamiye amajanja basandaza zimwe mu nzira za gari ya moshi. Inzira zo munsi y'ubutaka zanyuzwagamo intwaro ziturutse mu muryango wo gutabarana mu gisirikare NATO nyinshi zamaze kwangizwa. Mu masaha y'isa 8 z'ijoro nibwo ibintu byaje kumenyekana ko byongeye guhindura isura. Inkuru yari imaze kuba kimomo ko mu nzira ya kabiri ya DCM 47 M2 yo munsi y'ubutaka yari irimo umuzigo uhambaye w'intwaro utegerejwe muri Kiev yasandajwe n'ibibombe. Iyi nzira nayo yasutsweho na Mikoyan MiG-31, imwe mu ndege z'intambara zinyaruka cyane z'igisirikare cy'Uburusiya. Abasesenguzi bavuganye n'ibi bitangazamakuru birimo Russia Independent ndetse na TASS bavuze ko Kiev kwa Zelensky amarira ari yose, kuko umusada bari biteguye muri uru rukerera bawubuze utarabageraho, bigatuma batakaza abasirikare bagera kuri 71 bishwe n'abasore ba General Ramazan Kadyrov barwanira ku butaka. Icyongeye guteranyiriza hamwe abagaba b'ingabo b'ibihugu byo muri NATO biga kukurebera hamwe ikigomba gukurikiraho mu maguru mashya, dore ko mu gihe gito bahaye cyo gutekereza Uburusiya ubu byabaye nk'ibintu biza kubabera ibintu bikomeye ku rugamba, kuko bisamye basandaye ubwo barekuraga umusada, batumye igisirikare cy'Uburusiya ndetse nabo gifatanya nabo bagitega imitego ikomeye, baryamira amajanja kubatega imitego yo kubabuza kuba bakinjiza ikintu cyo ari cyo cyose ku rugamba. Kuri page ya 6 kugeza ku ya 9 mu kinyamakuru Russia Gazeta ndetse n'iya 3 mu kinyamakuru Belarus Partizan bavuye imuzi amakuru y'uko umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO mu nama ikomeye karundura yabereye mu Bubiligi i Buruseli bavuze ko nta zindi ntwaro uyu muryango uzohereza ku butaka bwa Ukraine mu gihe cyose President Volodymyr Zelensky yabatangiye ibyo gushaka kumanika amaboko imbere y'igisirikare cy'Uburusiya. Ibintu byafashwe nk'ubucucu bukomeye umutegetsi agiye kubakorera. Umwe mu bakomeye mu butasi bw'igisirikare cy'Uburusiya ukorera mu gihugu cy'Ubudage waganiriye n'imboni y'ikinyamakuru Russia Gazeta yavuze ko abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize uyu muryango w'ubutabarane bya gisirikare NATO batunguwe bikomeye igihe bahabwaga itegeko rikomeye ryo guhagarika koherereza Ukraine ubufasha bw'intwaro nini n'intoya ku butaka bw'iki gihugu, kuko ntawe ugikeneye ubufasha ku butaka bwa Ukraine. Uwo bafashaga byavumbuye ko hari ikintu kiri guhirahirira mu mutwe we ko yabashaka kumanika amaboko imbere y'igisirikare cy'Uburusiya. Biri kuvuga ko benshi mu bari hejuru mu gisirikare cya President Volodymyr Zelensky wa Ukraine batumva neza intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ko bishoboka ko aribo bategetse President Volodymyr Zelensky gutekereza uko yahagarika imirwano, kuko igihugu kiri gutakaza abasirikare benshi ku rugamba, ibishyira mu kaga gakomeye ubuzima bw'abene igihugu. Andi makuru yizewe yaturutse muri White House, President ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko basabye President Volodymyr Zelensky kwisubiraho ku cyemezo cye vuba na bwangu, kuko ari buhite afatwa nk'umugambanyi kuri bo. Abasesenguzi bo bavuganye n'ikinyamakuru Belarus Partizan bemeje ko kuba amakuru amaze kumenyekana mu basirikare ba Ukraine bari mu mirwano ko perezida wabo agiye kubasaba gushyira intwaro hasi byabazamuriye morali, kuko bari bamaze kwiheba.